Si Moises sa unang pagbasa, siya maoy nanudlo or katikista ngadto sa mga nasod sa Israel. Nya ang iyang gitudlo nga ang balaod sa Ginoo ilag yung sundon kanunay aron dili sila mga matay. So kanili ang mga katikista dili na ni sila mamatay. Kay nagsunod man sa balaod sa Ginoo niya nagtudlo pagyod. Din agi na mga matay. Gilingay mong tupad ing na sugot ka di na ka mamatay. Di na ka mamatay. Pero ang problema tinuod basad kaha nga nagsunod ta sa balaod sa Ginoo. Kay matod parabas Ginoo, matod pa ni Hesus sa Ebanghelyo, kinsa tong magsupak bisan sa gamay lang kaayong kudlit sa balaod, nya manudlo pagid sa uban niini, mahimong iwit sa gingharian sa langit. Pasabot dili makasud og langit. Kita kusog ra ba kaitang mutudlo og mga inusab-usab na nga balaod sa Ginoo? Sama pananglitan niingon ang Ginoo, pasaylua ang nakasa nimo og kapituan kapito. Kita mo ingon masata, ayaw kay mag-anad man na. Imo ginasiyang kanang mga tulo kasala o na imo na ginasiyang disiplinahon. Naa din as balaod sa Ginoo. Naawa. Wa. Nya kamo mga katikista di mo manudlo ana. Oh, kusog kay mong manudlo. Kanang ningon ang Ginoo nga kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kita mo ingon man dita dili kanang hatag-hatag na kanang huam bayaranan gina. Naade gingon ang Ginoo ana. Wa no. Nya wa mo maningil sa utang. Maningil, mga patyo no nasad mo. Himong iwit sige harias langit. Tuman nagyod ang tanan laging kudlits balaod lagi. Kanang ningon ang Ginoo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos lang sang pikas. Unsa man nanudlo mo ana. Kinsa dinhing katikistahan ang imong anak or imong apo gikas pagkagamay pa hangtod karon sigihan gid nimo ingon nga dai dong kuan gyud ha pagbantay gyud kung naa gani mo tamparos nimo ayaw glikay ipatamparos lang sang pikas. Kinsay nagtudlo ana? Oh, tanawa. Pulos gyud mo mga patyonon. Oh, naigpeligro kay maghimo-himo man ta mingon ta naay human rights. Naay human rights, ikiha ginang mo among-among nimo kanang mo bully-bully nimo diha sa eskwelahan, hala i-report dayos principal haron matagam na. Wa oy, ningon ang Ginoo basli og kaayo ang naghimog dautan nganha kanimo. Iampo ang nagtunglo kanimo. Di ba? Mao man na? Kinsa dinhing katikistahan nga okay ra gyud ninyo og mga bit inyong banata sa kamot. Nawa gyapon. Mao na ini isa-isa sa kamot. Pero ni ana iyang isa di ko pwede. Ang iyang isa sa kamot ba ana sa to padili pwede. Mao na kinahanglan kaayo ta og renewal sa atong pagkuas Ginoo. Unsa may tumong nga gusto magyud ni Kristong tumano nato ang iyang kasuguan tungod kay ang iyang sugo, ang iyang mga pulong naghatag og kinabuhi, naghatag og kaluwasan. Way laing pulong dinis kalibutan nga maghatag og kaluwasan ang pulong ra gyud Ginoo. Muna kay karon ubay-ubay man mo dinhi mga katikista nga nagkatigom haom sa kaayo nga si Kristo nihisgot nga manudlo gyud ta. Pero ang atong itudlo mao ang balaod sa Ginoo nga atong gituman. Importante kaayo nga mutuman o sa atas balaod o na ta mutudlo.
Kay igo ratang mutudlo, di ta ka maong mutuman, wa tay kapuslanan. Oh. Giling nga imong tupad. Ing nasugod karon. Ing na ba? Sugod karon, sugot na tagsagpaon. Ing na ba imong tupad na sugod karon, sugot na tagsagpaon. Nya mo sanong gani ing na congratulations. Daghan ra ba kayo ninyo, wag yun manglingi. So, klaro kay tanan. Mga sagpa. Diri sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Kaning Jerusalem, mauni ang symbolic nga lugar or katawhan nga gipili sa Ginoo o lugar diin ang Ginoo makaplagan. Pasabot, ang mga tao nga nagtudlo bahi Ginoo musangko gyud mo ni murag sukdanan ba sa atong bunga sa atong pagpanudlo o pagpuyo subay sa Dios nung pagtulunan mubunga gid na nga ang katawhan magdaig sa Ginoo, dili magdaig sa kaugalingon o kaha magdaig sa tao o kaha magdaig sa mga butang. Kinsa maro inyong sighagdaig, ang Ginoo o ang mga dato? Ang Ginoo o ang mga dato? Mayo. Lingi ako no imong tupad. Ing na nakadaig ka sa akong naong. Ang imong tupad ba, ing na nakadaig ka sa akong naong? Nganong wa man mo manglingi? Kay wa man ka kakita nga kana deng imong tupad, image and likeness of God. Gusto lang ka nga ikaw ra gyud daygon. Dili na importante kung daygon ta, kay kung dili sila mudaig nato pasabot, wa sila magdaig sa Ginoo. Pero ikaw nga gisaway, sige gyud daig nila. Sige daig kay bisan pag nanaway na nimong tawhana, bisan pag nagdaot na nimo, bisag dili pa mo pasudlon ana sa eskwelahan, usahay. Kasabaan pa mo kung musud mo dito. Image and likeness magyapon sa Ginoo. Bisan pag ang iyang naong mura nagyawa, pero mao man kina ang image and likeness of God. Imo ginang i-magnify. Mao bitaw si Kristo o ang mahal nga Birhen Maria nagdaig kanunay sa ilang isig katao. Wa gid ta kadungog nga si Kristo mitamparos og iyang isig katao o kaha iyang gitulisok o gipakauwawan ang iyang isig katao nga tungod kay naglagot siya. Bisan kadtong nagtamparos niya, naglatigo niya, nagluwa sa iyang naong, naglansang niya sa cross, wa gyud niya kasuki. Nga naman, si Jesus nakakita kanunay sa naong sa Ginoo diha sa matag usa kanato. Bisan pas labing makasasala nga tao sama ni Judas Iscariote nga mibudhi niya gihigugma gyapos Ginoo. Muna, gool kay Ginoo kung ang mga tao nga giimprintahan sa iyang naong maadto sa impierno. Gool kay siya, kay magdaman sa iyang naong nya masunog ramas kayo ang iyang naong. Murabag litrato sa inyong gimahal sa kinabuhi, panalitan litrato sa imong mamag papa, nagpabilin siyang litrato pero gisunog sa imong imong bana nga naadik. Unsa may imong bation kung sunogon ang litrato sa imong ginikanan, sa imong bana or sa imong asawa? Mahiubos gyud ka. Pero ang yawa na ning kamot nga kining mga naong nga apil na ning naong sa Ginoo niya nagwali karon, masunog gyud unta didto sa iyang gipreparar nga hudno pinaagi sa mga sala. Muna manudlo kita sa balaod sa Ginoo kay maunay makapapas sa sala. Sige, katapusang lingi sa imong tupad.
ing na sugot ka sunugon ko sa impyerno. Ing na siya ba? Na musugot ka nga sunugon ko sa impyerno. Niya moingon gani siya, bahala na basta ikaw lang, ako di lang ko. Kanang klasiyas tao sunugono na sa impyerno. Pero moingon gani siya, di jud ko musugot ana ter, di jud ko musugot ana Brad, magkuyog gid ang atos langit. Kanay tinuod nga katikista. Muonong gid ay, pero moingon siya, bahala ka, matong impyerno, bahala ka diha. Wa kay ayong pagkakatikistaha ka. Mamili day ka, maniguro ra kag imo. Wa kay ayong pagkakristyanosa ka. Kinikhang namalit og slat nato, unsa man ni sila masunog ka ni sa impyerno dili? Kamo hinay kay mo motubag kay wa man mo mamalit, no? Pero namalit pa lang gid unta mo. Kusog ta mo motubag. So ako moingon jud ko kaning namalit og slots, kandidato o kandidata na nis langit. Nga naman gigamit nila ilang kwarta para sa simbahan. Una ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces na slots, nahalina na ta og 13,938 slots, na apay 46,062 slots nga available, nga tag 500 pesos per slot para nis atong kumbinto aron mahuman na gid unta na nato. Yang ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS na nasa tayhalin nga 4,563, na apay 25,437 slots nga available, tag 200 pesos per slot ni siya. Yang kanisang atong DCHS na asa ni siya 22 slot challenge nga 4,400 per challenge, na nasa tayo nadawat nga 104 ka 22 slot challenge. Ang ato sang DSAP or Divine Solution and Prosperity nga investment slot nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum, open pa sab siya. Abot na nig 167 ka slots ang ato sang nahalin ani. So kining tanan pasalamatan nato ang Ginoo atong pakpakan ang namalit niini. Salamat yo kayo. Bao man ko nga nakapalit sad mo dinhi uban, pero kay wa pa mo kapalit tanan, pamalit unya mo aron maagkuyog ta. Nya dili sad mo mamalit, balag magkabuwag ta usahay. Hinaot pa untang di ta magkabuwag, no?